dobrodošli ljudi. Danas ćemo da napravimo leptira. Ja ću vam to pokazati kako se to radi i ajmo da počnemo. Idemo od početka, znači okrenemo ovako i znači uz rub polako i znači ovo hoćemo okrenemo naopako i ovako, znači nekako ovako i znači da nema opoka. Sada uzmemo škare i to znači izrežemo i polako uz crtu i ovako i znači lagano da se može prepariti. Dobro. Dobro je, sam da to uvijek napravim. Uzmemo ovo, to nam ne treba više. Opet napravimo ovo, uzmemo škare i poklopimo. Idemo na ovaj tu korak i opet ovako uz rub. Samo da pregledamo. Mora nam biti sve točno kako bi bio i leptir točan. I znači srežemo uz ovako kraj. Za ono koji dobro vi ne morate. Možda se vidi, meni nije dobro. Pa ja moram, pa zato. I isto ovako. Evo. Znači imamo ovako tu X i dođete samo ovako i ovako taj leptir će da vam objasnim biti lijep kao svaki leptir, pa moramo se i potruditi. I evo ga, znači to je gotovo, nije skroz gotovo za leptire i sad moramo znači ovako i ovako, ovako i jedna je strana gotova, znači tako ponavljamo sa druge, znači ovako, ovako i gotovo. Znači evo ga, znači ovako mora da izgleda, vidite, i idemo sad dalje, znači ovako poručimo i idemo sad znači ovako, znači uz krak na početak, vidite, ovako i znači ovako imamo. Sad okrećemo ovako, sad željeno ovako visinu za nožice možete tako birate, uglavnom i evo ga, znači tako. I ovo će nam tu biti nožice i sad dostavimo tu prst ovako i tu ovako, tako, tako, znači tu ovako, tu baš i ne moraju biti nožice iste, ali savjetovan bi. I sada to ovako i ovako. Sad to montiramo ovako i znači samo sekund, damo ovako tehničku ili olovku ili ko ovako želi, ne mora, nije bitno. Bitno je samo da ovako to napravi, znači da bude jednako i sve. I negdje ovako u ovoj ravnini
Jako, znači to je to. I sad otvorimo i sad ovako leptira. Znači ovako. I znači ovako sastavljamo. Vidite? I onda još samo malo ovako, znači dođemo, znači uz rub i ovako. I isto ovako, znači uz rub, ovako lijepo lagano. I to je naš leptir. Tada. I hvala što ste gledali. Ako vam se svidio ovaj video, znači kako pravimo leptira, slobodno nazovite. U idućoj epizodi ćemo raditi pticu koja maše krilom. Moja je malo zgužvana, ali Ana će mi to oprostiti i bye bye.